CEO. Chief. Founder and leader. CJ made us say, na Galamsa somebody was a walk and a jebebo. Because Galam said, "Obi any one man and Nijo Maya to me. Yen na ya cassetia. It is Obi a Kagalam says some made the CJ and the mechanic say, Yen na ya found what in your comaba kuntechi. Nagalam said a tune chat. I am one was say, Ye Kagalam says, and Kwame Betra, no business, CJ. Where were you under MPP? Abna under MPP. At any end, as a man, or my way. Galam say under MPP, as a man, Yanka. Some for for all those period I cannot be a madida. Because I had would teach us so high. Now teach us so concerning Galam say, Pana, ne, Uber say. MPP was the end ye can ya na sene ye wo hia na msa wan kasa msa social media na ote no tie radio nti wona mu an wo be ba fam ba kosa wo ye post crop no be baby sa and e bibi atwam where were you afa no nya voice you know how many times any pakasa na da pa ye twa se me bie me messenger kire wa wo ka dum so ho asema wo betumi ba odiem na adapa wo betwa nya da paketwa. So as I say, no, as for my team, the MPP and this year, bia into what can we ya, then this niche wadapa, what can we ya, then people niche wadapa, and also there's also progress. Open so mine code and make good ring. Come better, hey, comment near the Beba, as if I say, Yatumra. And as a what time I know, the same by progress. The same way, I'm saying, Yanka, somebody Yakasama in this year. And this in Mametra. And also so MPP for the basa. Etigana hano ya di bibia ya MPP NDC any ene. Yenti dem any no. You any ene. I'm not your mama fan kwada bokra tedmu na yen hwa ne boy wa sare wo se mesie wa manase Estate Junction na no benada na homache akwanhie siye nipa dumiensa na sige o ma hye o monkwa sprinter bus CB na eye four tanker CB a four tanker no chese so feli breko se ban se ono no free ni lemu kokosia de ono no ani chem efri komase ba chese ensem bebre nipa dumiensa na hye o monkwa Ghanaian Times se bo ho amane e wo ha Dr. Kwame Amponsa Achia no na chese efiti October ekono se je enkwada ye wo mo foforo ni nyina no ye be ma wo mo hepatitis B vaccination ye be mo sa eye empane no eno no be bon kwada no ho ban eno eye de Ghanaian Times the workrata no e de enso atum e wo ha e mo amane nie na yira vice president na okasa e wo ha na so Dr. Ofuswampofo na ekasa on her behalf e gina na mu ekasa ye ya wo chese e ba no galamsey eni ehon sema ehadwene na se ye kafo magudie etu a CJ wo chese e wo se Ghana ni bia nyam faso wo kan de kosi se wo hwe areas ni bia wo ma wo mo etu eye mining akase mu no companies no ye na sika wo ye nso ko ma wo no wo CSR wo ye corporate social responsibility no it wo to bi twa sika bi to wo de ye kwan de ye we ebe kwa kwa wi akire no na sika na kwa eketu abi emfa so wo se community na wo mo etu sa foma gudie no enya no wo munya na se no na yewra Dr. Ofuswampofo akasa afa ho Ghanaian Times the workrata anim eno no na mede wo ekọ the new finder the workrata anim the new finder the workrata no anim na amane a ebo no good board your mo chese ne o ma hyase e ma license it is a good board na apesa wo kọ na e wasenye so pese e wasoko good board na okwaje eye wabodin krata sa abodin krata no na ebema tumi se good no obetumi aton sa ehudwadie no so betumi do ho asem wonkita license no a ontumi nye o ti asiese se no esese gu akwan so pa wo ye wadwe so bekoto abegu dem na wo de asem pass na wo ton fa ho a ebra no so mo ebeche pa wonim se good board no so no mo de sese enimra abebata ho a edijuma the new fund the bokata enim enonom yen hwe day break ene na mane a wo de aba e wo ha na answer na day break ebeba no me story afan fan na wo de him na me de wo bad day breaker ha ya se je wonim se FIC oma freeze chema wontumi na accounts na chema wontumi na kasem se afiwe nafe ni nyina ne se Financial Intelligence Center ena do bokratai HSA
Ghana Web Ensaka document bia chairman Emma MPP was Santa region chairman wontumi ya akwanta mining ne dia eno mo chese enam nyema bia ekoso we krompo no sa anti money laundering ho ehyehyeye ene wo modi edi no no iti na account nyina no ne bank account nyina no o ma freeze asese no hwehwemu ebekoso ti hwehwemu na chi na kokowie se bibia wa account no mu sika bia wo mu ade bia wo ye no enye money laundering nyese bia sika fi bi no wase de be fam ena wo de etoto ne nyema ase ye wo hye ne sade mani bidia ne jese agya no amana afa ne hodi we yan krata Ghana Web Ensaka ya daybreak abo ebi ho amane ato ha sei da bokata mu amane no no na enra se je won se GJ Ghana Journalists Association wo mu yes twofo siemu na omo dia to posifo nim so omo enchi Alhaji Osman Masawudu oye third national vice chairman MPP sa wodi sembi akotutu dwa so kokasa ye wo eye Kumasi radio station baako ekoka se media general asantwe ne bia wonima MPP di ne djuma besi ase no omo de obsa bekeka ho eno na chekrompo beka ya video bi na circulate ya womo microphone si womo anima oboto twene ye se womo ehia womo djuma di ase se party na ka se womo boycott eye station no nti womo boycott so womo ma hode ya chairman mani mo program bia so mo me fa report na no na GJ chese Davida o man na yetim no obi antumi ntina se nya hwan masa ne ma we enkoso so obo obi ntrene so ba obebro na ye ne de obeye no the microphone so bekwa koka to atwene into the ato post for nim se animanim ya immediately wo mo enti Alhaji Osman Masawudu na emra ene no enni daybreak the bokata mane a wodi aba enonom na Dr. Mahmoud Baumia MPP 2024 Frankatuni ena HSA enkugo na MPP dia wa fi atwa mabato nim TJ o say na enkrofo keka ena se wo ye kramuni ntina enkugo ni ba ye no ena so esa so ye nod na ofratifi do mantemunti ena emasa enkugo no ba ye o say da bi data no ne amane bone ho no ente sa wo se empanse na oba ba ye flag bearer no o ma party mo ko contest ni nyina no me Christopher wo no pene no ye kramuni enti ya Christopher na sa kwato aba eyi wo no so wo mra in fact I cite one example class honorable team for Reverend Team for yes South ono na parliamentary candidate o ye sofo kra no ono no ko ne constituency wo nya vote kra ten ono ba wo nya vote enti obi a obegina ba bia akoka se enam so ye kramuni enti ne want to nya nkunim wo ye no de se san komo no kra de wo munya nto akire wo mo fa nto okra na Ghana fo nye Ghana nye oman a ye de esom eye yiyimu wo se entisa wo Ghana ha sei emfa wo ne esom a wo mu no edru so a Ghana fo nim wo eno eye nsama wo de to dwa mo so thank you to no na chese mo edi dwumade hye so party quarters a wo de nsam ye to dwa tisije da bokata ne de emu amane ene abobo bi so ama wo no na okay eye Mami fancy. All right.